Panalangin ng bansa para king kalinawan ni isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Malugod ay pa, Diyos ning katutuan at hustisya. Tinubod mo yung bugtong mong anak, Yeso Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ingkekang pakalulu. At sinot na kami keka at kingyato. Lalapit kami keka, magdulap, pangaulo, katuliran, at pamagbayok ingke kaming labuad. Ing bansami, makatalakadyak ing metong amasakit pikoros dalan. Akakit mi ing mipipinpin ing katutuan, mayayantala ing hustisya, at impamisagsagan, painanay ing pusot kaladwa, ningke kaming lipunan. Ipanalangin milaretang mi pagkatiwalan mamuntukan. Ausan mo lang mibalik, kimbanal a obligasyon ng karelang pamanungkulan. Sumuyulasan ang mitmong katapatan, katuliran, at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintindi. Sikanan ban makapagpursigi kindangalan, at kapakumbaban, ban emanintun pamanablas nune katuliran. Alipan sariling ambisyon, nuneng ikakayap ding sabla. Patawaran mo kami king pamipikit mi karing matami, king nano mangusto at matulid. King pamananggap mi karing kasangkanan, kilugal na ning kapakibatan karing dapat mi. At king pepaboren mi impangawala ning kapanayan at pamisan metong. Painaking kaya kaming kapanayan para karing kaya kaming memalen. Akwan mi ing dakalabesis menahimik kami. Arapan ning ewustong kararaptanan. Uling pinili mi ing mayan at alang kasakit-sakit kaya kami kesa aking konsensyami. Ing takot kesa aking katapangan. Ing kialan malasakit kesa aking responsibilidad. O banal ay espiritu, ibayo mo la ring puso mi at aslagan mo la ring kaisipan mi. Dala mo kami iba't king kialan pakyalam, papunta king pamagmalasakit. Iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan adapat. Iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong. At iba't king kasiranlub, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo, para king katutuan mitmong kalinawan. Pagpursigyan ng hustisya, kambening pakalulo, at maging kasangkapan ng kapayapan at pamikasundo. Ipaslagme ingke kang sala ingke kaming bansa. Pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad ming metong abalayan, hae maglibe king katutuan para mo king kasungawan. At misusuko king kayapan, paulining takot. Manano na sanang iti maging banal ng panuan, ng pamagbalik loob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kekatamong bansa. Bankanita, maging tunay kaming bansang mabibye, king kasal pantayanan, kapanayan, at lugod lalam ng pamaningat mo, anting igpa. Iti adwan miking kapamilatan ng ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibye, ampon mag-ari, kambe mo, king kametungan ng banal Espiritu, Diyos, manggamang king, alanganga. Amen. Birhen de los Remedios, Induring Kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin niyo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Luklok tanap.
Mayapayabak po ka rin sabla. Kaniting banalamisa, yabetalak yung panalangin tamo, ing kapasalamatan na nimbalayan ng mayap apostol, at ing kapasalamatan da rin Ladies of Charity, Peter Pan Funeral Parlor and Services, Jen's Chocolate Store, Nelson Drugstore, Sweet Avenue Food Services, Eduardo and Frida Gomez, Jaime and Angelita Gopez, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Annalisa and Edsel Villapando, Homer and Vilma Valencia, Dionisio and Frida Braceros, Gloria Matic, Aida Nakpil, Dali Kanda, Cherry Gamboa, Lourdes Escoto, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Aurelio and Rowena Escoto, Mark Kenneth Kasama, John Noriel Celso, Canberra rin karelang pamilya. Para mo naman king makapasubaling kayadwanandari, Chewel Mavis and John Matthew Mendoza, Coloso, Allen and Jessie Hazel Natividad, Alice N. Samya, Rosie Gopez, Loela Bognot, Canberra rin karelang pamilya. Para king Aldorang Kebaitan, Catherine Ann Gopez Duki. Para king alanggang kapainawan di sablang kaladwa, lalong-lalo na di, among Bong Gopez, among Mar Miranda, among Fer David, Ernesto, Leonila, Cesario, Marina, Wilfredo Pakpako king kayang death anniversary. Makanyan mo naman di Victoria, Mark Christian, Ernest, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio Jr., Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Eliza, Domingo Sr., Anita, Oscar Sr., Lourdes, Erlina, Kevin Jan Aguido, Corazon, Liberty, Clarissa, Ediberto, Aurora, Delfina, Hilarion, Basilia, Isayas, Thomas, Regino, Marisa, Mirna, Lydia, Dalisay, Danilo, Justino, Regina, Herminia, Joey, Raquel, Elisa, Pedro, Alicia, Simeon, Victoria, Armando, Joel, Restituto, Carmelita, Brian, Brigadier General Romeo S. David, at di sablang kaladwa in purgatory. At yuta mungeniking kalabyimpitong Domingo ng karaniwan a panahon. Antimurin, pagmasosyan tayang eni in Domingo di sablang makatwa, apo at ingkong. Anting metong a pamilya, makyabe tamo po kindalit a pamukla. Masaya, Lisa, ikaw
Makatipon tamo anting metong nga pamilya, king lagyuning igpa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo at tatayid karing puso tamo, king lugod at king pamagparati ng Kristo, mantabe sa kaya kayungan. At keka antimorin. Ing kayaryanan ng Diyos, may ngari ang kayamanan na makukutkot king gabon. May ngari namang perlas, karaniwan alegwan. Potang atagpuan me, ikit me, malyaring mo pisaling sablang kayatinan mo, ban akwame. Pawaganan niti kaya katamo, ing Diyos yang kaya katamong bukod mong tune, pibanjan kimbye. Agkatana katamo niting pigunaman, nanula rin kaya katang peka paulagan, kimbye. Ting kaya katamong pibanjan, masisira. Ding perlas, karaniwan legwan. Nya batang maging karapat dapat makisulok indulang ning Ginoo kaniting Eucharistia, sadya tala rin kaya katang sarili, at anyawaran tamo ing lunos at pakalulo, ning kaya katamong igpa. Karing dakalapinandi, tetaya pepayuna, ing Diyos, king sabla, nga tamong sumisi. Aminan ko. Kin Diyos, ama pa makalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano mo, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapo ko, kang nuan amaryang kapilanman birhen, karisablang angel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayo pa, yung totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanangga. Amen.
Nung alaka, mi kasikanan ing nanuman, at alang malyaring mi pabanalan. Dagdagan mo ing pakalulo mo kaya kami, at panibalan at antabayanan mo kami, bamilang balong gamitan ding mga pabagay lilipas, king pamagkamit ming lalo karing kalam ning biye alanangga. Itiadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo king kameto nga ning banala Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumunalang libro dingari. Karin gabawon, ingginu pepakitya kang Salomon, king metong apaninap, misan abengi. Nga nang migsalita kaya ning Diyos, adwan mo ing nanumang buri mong ibiyeko keka. Ngeni o ginukong Diyos, pepalyarian mong inintalasuyo mo, maging ari ang kalili ng David at tatako, dapat metong kumong kayanakan at tutupang mura, alang sibukan, king pamamuntukan. Ining talasuyo mo, biglang-bigla at busal na niting balen a pinili mo. Metong abalen at tutong maragul, laabot bilangan o balakan, nung nulaan ti karakal, ding memalen na. Pagkalubanan mesa ng metong apusong biyasang talastas, ining talasuyo mo, banang balong kilalanan, ing pamiyaliwa ning mayap at ning marok. Uling nung alaya kaniti ing ninupaman, makananureng apanibalan iting balen mong tutong maragul. Ketula ning ginu ing anti kaniti, inginawad ng Salomon. Anti na ninginawad mo iti, nga nang sinabi ning Ginoo, at aliwa ing lambayan kabie. Ni eka manyawad pibandyan, ni emo inawad ing biera ding kasalang mo. Nune, minyawad kang pamanalastas, bamong akilala, nung isano ing matulid, ibiyeko, king inawad mo. Dirinanda kang kaisipan, abinang matalino ampon matalas, ban alakang akalimpi, maging king panahon na milabas, maging king paintungol a panahon kay bat mo. Ingamano ning Ginoo. Dalit a pakibat, idalit tayo po. O Ginoo, akaku miglalang, tatanto kong tupad karing kautusan mo. Ipagluwalo ke ing batas abinye mo, migit kang ring libo-libong salaping pilak at ginto. Ngeni, pamatulan mo ko sa aking lugod mo, agpangking pengako mo, king talasuyo mo. Luguran mo kong mitnong yubo, at miyeko antining ing batas mo, yang babye tula kanako.
kakatas-katasan at tapat, ako kaluguran ko laring kautusan mo, migit paking ginto, migit paking dalise, diling ginto. O kakatas-katasan at tapat, tutuklo ko ing biyeko, karingke kang tuntunan, kasaman ko ing sablang pamaglinlang. Makapagmulalapin tuto ing kaburian mo, o kakatas-katasan at tapat, iniasat ako pamintuan ko, ing pamiparamdam mo king amano mo, babiya sala, babiya pamanalastas, karing musmus ay isip. Pamamasa iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Baluta mo, kinging Diyos, makitambayan niyo, karing sablang malugod kayo. Ngeninging sabla, papalyaryanang makakayap karetang sablang inaus na't pinili, agpangking para sana. Ilaretang pinili na kanita pang minunang panahon, at telaga na namang mitulad tune, king wangis ning anak na, ban kanita ing anak na, yang maging peka pangane, karing dakalamika kapatad. Inaus na laretang telaga ng para kaniti, detang inaus na, kaya lang pepa banalan, at emo king pepa banalan nala, nune, de kaya na nala naman, king ligaya no. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita. Nganang migsalitang Jesus, igpa, ginuning banwa ampon labwad, pasalamatan da ka uling lintad mo karing musmus ay isip, ing linihim mo karing mga biyasa ampon matenakan. Ing Ginoo man tabay ake kayungan. At keka antemorin.
Pamamasa king Maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. I Jesus nga nakaring alagad na. Ing kayaryaning banwa, mengariya king pibandyan, amakakutkot king gabon. Mi paintagon, akulkol nening metong nga tao. Timbuna na yung pasibayo, at king tula na, minuliya king balena, at pisali na yung sablang pibandyana. At kaybat bigbalik ya, baneng salwan ing gabon na ita. Ang timurin ing kayaryaning banwa, mengariya naman king metong amanyaling perlas a primera klase. Potang mekatuklas siyang metong a perlas a karaniwan legwan, muliya, at pisalina ing sablang kayatinana, at salwane ing perlas ay ta. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pa abak po, kaya kayungan. At i-greet tala pang Happy Grandparents Day din kaya katamong apo ang pongingkong, palakpakan tano man po. Then, ing kaya katang Santo Papa, paganakana, karing makatwan ing kaya katang pamilya at ing kaya katang balayan, ela may kalingwan niya pag masusyan tayo ing aldo iti para karela. Inya pong anak kepa, tatang ko, dakalya sese manok. Pota pong sisilim na, reng manok, mapuno ka rin tanaman. Pero siyempre, retang ating sisi, ela makayapon ka rin tanaman, malakwan na rin sisi. So, utos na kayong tatang kong ikulong mila. Deng gaindo ating sisi. O ba't kailangan lang ikulong, pota, kanandong dagis. Deng sisi. Inyang muna nang iutos kaya kamita, tatang ko, kulong yun ore manok nga na, iwali ko, kaya be iwali ko, penagal mila rin sisi. O siyempre, inyang akin na kaya tatang ko, binulyo na kami nga na, nang gagawan nyo. Buri yung mga pili rin sisi, nga na. Makanyan, kulong yung gaindo nga na, 2 kilo kanita rin sisi. Wapi naman. Pag-arakap mo na yung gaindo, andiyan mo na tagalan din sisi, 2 na la. Nung ka rin yung gaindo. Nang kebaluanan ng gaindo ang pong sisi, keng ibanghelyo. Keng ibanghelyong tungkol keng buried treasure, ang pong pearl of great price. Nga na ning Ginoo, ing kayaryanin banwa, may ngariang makakutkut kayamanan. May ngariang perlas sa karaniwan legwan. Actually, tutuusin, nung lawentala po rin hanggang pamamasa ngeni, mumunang pamamasa, dalita pakibat, kadwang pamamasa, ang pong ibanghelyo, metong la tema. Ing tema, yapin itang, ing pe ka maulaga, king biyena ning tao, yapin ing kayang Diyos, ing kaburyana ning Diyos. Dindam niya po yung mumunang pamamasa, ninong bida, Solomon. Nga nang Yahweh kaya, di nanda ka, manyawad ka kako hanggang nanoy, biya ko keka. Nang inawad ng Solomon, aminyawad makabang biye. Aminyawad marakalapiban dyan. Aminyawad managumpeya ka rin kayang kalaban. Nang inawad na, kabyasnan, wisdom. Pamanalastas, banabaloing marok king mayap, banabaloing kaburyana ng Diyos. Para kaya, oy ting peka mayap, peka kayamanan. Actually, king Latin, ating pong amano, summum bonum nga na. Summum bonum, the greatest good. Para kang Solomon, the greatest good, the summum bonum, is wisdom. To know what is evil and what is good. To know the will of God. Nyaking dalita pakibat, nano niya kasing dalita pakibat, tamo?
Ginoo, karagol ko pakamal king kekang kautusan. Pakamal king kayang kautusan. Isan Pablo king kadwang pamamasa, makanyan mo naman sinabi na. Ing peka maulaga, yapin itang the purpose, itang parasan na ning Diyos para kaya katamo. Inaos ng katamo ang tinganak na at oy tayong peka maulaga to know our purpose. Wapi naman, nanan mo yung you are successful but you don't have a sense of purpose. Andiyan pang matagumpe ka if you don't have a sense of purpose in life, you will feel empty. Kimbye mo. At syempre, dindam tayong ibanghelyo. Yaking aldoyti, ing mumunang kutang, ako kutang na kiyakatamo ning kiyakatang kapag masusyan, nanula rin kiyakang sumumbonom king biye. Kareng hanggang pagnasan mo king biye mo, nano itang lalawen mong peka maulaga, your ultimate good in life. Nano yung gaindu, nano yung sisi, kung baga. Actually, dempong kayanakan, atin lang nga mano, itang abbreviation niya ni actually, TOTGA nga na. Nano yung TOTGA? The one that got away. The one that got away. Imburi na sabyan, reng tao, may walaking bieta mo, uling etala, adina na ulaga. Dakal ka buriking biye. Dakal tao, dakal ya buriking biye. Naman marok kita, tandakal ka buri. Mupin, nung papamilinan daka kareng dakal mong buriking biye mo, nanuing number 1. Nanuing priority mo. Ela pwedeng number 1 langan. Or else, you will lose people. You will lose things. Watangi may kakitulagay metong nga tao, metong nga bage, mawalay kaya ka. The one that got away. Watangi ka makapamili, mawala laki ka. Kanyapin King Aldoyti, maragula ko tang, what is your pearl of great price in life? Kenya lulob, itangaw sandang discernment. Nano yung nga manong discernment, madalas daramdaman tayo ini karempari ang pumadre. Pero ali, ita mo nga, we are capable of discernment. King simple nga mano, discernment is pamanimbangan. Manimbangan ka. Nano yung manatili, nano yung kaya kang itabili, nano yung kaya kang gaindo, nano yung kaya kang sisi, nano yung kaya kang maulaga, pwedeng mawala king biye mo, nanula retang hausandang expendables that you can afford to lose. That requires discernment. Inga niya waran tang grasya, keng kapag masusya na iti, the gift of wisdom to know what matters most. Wisdom to know what to let go and what to keep. Nano yung itabili, nano yung manatili. The wisdom to know, nano yung ginto, nano yung tanso. The wisdom to know, nano yung gaindo, nano yung sisi. Nano talaga yung peka-importante kimbieta mo? Nano yung peka maulaga? Keng pisamban, nano yung peka maulaga? Yung pamagrosaryo at pamagnobina? Yung kolekta, ampo yung sobre? Sisila rin. Aliwa yung gaindo yan. Nano yung gaindo? Potang susulong yung kayapan. Ang pong lalalam yung kasalpantayanan karing tao. Lugod king kaparang tao at king Diyos. O yan yung gaindo. Dakpan me yan, tukino retang sisi. King pamilya, nano yung peka maulaga? Yung masanting kabale, makatukunan ka keng masanting subdivision, kumbinyente kabye, sisila rin. Nano yung gaindo? Itang may kakasundo at may kakalugod la ring miyembro ng pamilya. Dakpan me yan, tukino retang aliwa. King obra, naing maulaga, sweldo, uniforme, itang manawa ka, sisila rin. Ingendo, nung masaya ka, king gagawan mo. King relasyon, naing maulaga, maluwat na kong miyabe, nyayan ako bisang mikawane,
O kaya dakal na kayo haranasan, sisiyila rin. Ingendo, tapat ka. William Shakespeare, at niya nga manuan nga na, not everything that glitters is gold. Balang kikinang ginto. Totoo naman. Anyawaran tamo yung kabyasnan, abalo, sano yung ginto, sano yung tanso, sano yung manatili, sano yung itabili, sano yung gendo, sano yung sisi. Ken la po lulob din kaya katamong apo ampong ingkong. Nano ka na yung pamiyaliwaning wisdom, keng knowledge? Knowledge we get from reading books. We get from research. O yan. But wisdom can only be acquired through experience. Wisdom is acquired through experience. At nino rin dakalakaranasan kimbye? Deng kaya katanga po ang pongingkong. Di karelang lessons, deng lisyon na balo da karelang karanasan, ila rin karelang tuturo. Nyapin, the wisdom of old age. Kailangan tayan po ta magdesisyon tamo. Yako po ang gampang, yako pa naman makanta katwa, pero komportabli ko, kareng mga atwa. Kareng pari at kung kaluguran, mga atwala ka na akong palak. Bakit? Uling panwalang kepo itang kasebyan. Nung bisa kang, if you want to be wise, surround yourself with wise people. Nung bisa kang maging mayap, surround yourself with good people. Nung bisa kang maging balbal, surround yourself. Kareng balbala tao. Burinan sabyan ini, if you want to be wise kareng decision mo, good kareng kaya kang pangatao, you surround yourself with such people. Kanitingal do, reta pong mabyela pa rin karelang lolo, ampon lola, mapalad kayo. Uling ating kayo pang pipangunangan, nanong masanting gawan, karengke kayong pagkasakitan, desisyonan kimbye. Potang anak ka pa, masagli ka pang malito. Mo pabalo talaga, nanong ginto kintanso, nanong gendo king sisi, nanong manatili keng tatabili. Pero reg matwa, balo da na. Uling denasan da na. And we benefit from that. We learn from that. Nyapin nga ng Pope Francis, Pope Leo, they are the memory of our community. So pandakatamo, mamili keng manatili. Ingkutang, ikit mo ne, ingke kang perlas, karaniwan na legwan. Nung ikit mo ne, that is just the first part of the equation. Keng Ebanghelyo, ikit ne, akulkul ne, ikit ne. Ala na, yari na yung kwento ka rin. Ali, minuliya, at pisalinay nga tsukaya, banakwane ita. So discovering the pearl of great price is just the first part of the equation. The second part is, how do you acquire it? And how do you keep it? Nanong makasadya mong itabili, ban akwame, ing peka maulaga, para keka. Nanong makasadya mong isakripisyo, ban manatili yakeka. Sana pin, potangakit taning, peka maulaga king bieta mo, agyuta mong daptanin dapat, ban manatili yakeka tamo. Anyawaran tamo, ing pusong makatalastas, kalupaning kang Solomon, abalo, ing bagi ay kita ulaga, kimbye. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Kin Diyos, igpanglubos may paya. Lina lang kimbanwa ang ponyato. At kang Esokristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng banale Espiritu. May bayit kang nuwan ang Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato. Mi pakuking krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete. King katlong aldo, sinubli ang mebye. Pepaitas yabanwa, makaluklok, wananin Diyos, igpanglubos may paya.
Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabi ampon me nga mate. Sasalpantaya ko kimbanal e espiritu, kimbanal a kapulungan katolika, kimpamisamak dimbanal, kimpanga patawad daring kasalanan, kimpanga sublirang miering mete, at kimbi alanganga. Amen. Pakamalang kong kapatad king Aldoy ti, ing ginuag katana katamong marap king maragul diling amon. Ing mamili, pilatan ding mapilan makayatong tula, amalyaritang akit at pagtamasan kaniting kasalukuyan. O ingalang hanggang bie, king ganapatula, eta pa akakit, nune bagkus panayan at pagnasan. Nga tamong manalangin, Ginoo, malunos ka kaya kami. Ginoo, malunos ka kaya kami. Igpami nga tsubanwa, pinutong mo karengke kang lelangan ing legwan, at ding mataming miyagyam, karakareti, kaya saking bie alananga. Ibuklat mo rin kaya kaming mata, bang akilalara ing gayuma at kapamirait na ning demonyo. Magkapilit lilin lang kaya kami, kapamilatan da ring material a bage-bage. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ginong Jesus, maralas ming isipan, ing dapat kang mibayit king metong amaragul a palasyo, at mag-ari king kabilugan ayato, baboning metong amakamal at trono. Dapat pinili may krus. Ibuklat mo rin puso mi, pang atalastas da ing kekang pamamaralan. Ipanalangin mi keng Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Banal a Espiritu, dininan meng binang maragula kabyasnan, yaring Solomon. Ikay manuknangan kaya kami, manibat pa king kekeng pangabinyag. Ibiya mo sana kaya kami ing kabyasnan, makitambayan kaya ka. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Lubos mayupayang Diyos, marayu kaya pa, bang atuklasan mi ing sablang makapagmulalang bagye lelangan mo. Dapat maralas, kapamilataning kekeng ketasan, milabalong kikilalanan deng pibandyan aselikot mo, king aldol doming pamibiyebye. At dakalareng sagabal, king pamanoklas mi, king karaniwan a perlas, ding alangang gambye. Sana, buklat mo rin kekeng kaisipan at puso. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para ka rin hanggang apo ang pong ingkong tamo. Ring mga tuwana ang pong masulong na king edad. Bangking pamemilitanda di Santa Ana ang po'y San Joaquin. Paratid ang panamdaman ing makapasno a presensya na ning Diyos. Ame nga kung era kayo kalingwan. Manano na sanang ing komunidad tamo, pakamalan de ing kabyas nanda, palibutan laking lugut ang pong pakamal, at ipangilaglaking lumbe, at pamagdili-dili, kapamalyataning masabal tamo at lingap karela, ipanalangin ni keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para ka rin kapatad tamong mayang nabiye, manano na sanang ing Diyos, king kayang pakalulu ang pong lugod. Mitmong ganaka na lang tanggapan king parayisong si Diana. Lalong-lalo na retang mete magdili-dili ang pong mipabustan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ngayon ipuadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O malugodaig pa, ikaing magkalob king sablambagya mayap. Mantabi ka king pamaglakbemi, at ituro mo kaming matampang gumamit kareti, hanggang miras kami kimbiela nangga, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katandaon, matanggap ya arapan ng Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sana ng Ginoo itindaon karing gamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, tanggapan mo lareting ay nayayampang mi, ibat mo rin karing mikakarakal mong kalam. Deti sanang banal a misteryo, king saop na mo rin ning malagrasya mo, pabanalan da ing kasalukuyan min pamibiyebye, at sopan da kaming misadsad, king tulang alang kapupusan. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo tabe ake kayungan, At keka antimurin. itasyorem pusoyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginotam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan at puryan, daka kapilan man at nukarin man o Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ikaing linalang king sablang at tsukete king yato, ikaing makikararaptanan king pamito-kito kining panahon. Ing tao inubog me ampon pekiwang iskeka, at kaya mo pigkatiwala ing eganaganang bagi pagmulalan. Ban king pamanibala na king sablang lelangan mo, puryana ka king mikakaragul at dapat mo, king kapamilatan ng Kristong Ginumi, ya ing pupuryana ning banwa ampon yato, ding anghel ampong arkanghel, king kukupa sa siwala, ngaming pupuri. Wanyan daratang king lagyo ning Ginoo. Wanyan daratang king lagyo ning Ginoo. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan o linitay panigapumi, itugtugming espiritu mo antimoing titipang ambon kareting ayin mi, bahan pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lobdinaw ning Biena, kimpamaylas at kamatayan, kinwanin tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene karingkeyan disipulo nga na. Kananye iti, ikongan at kananye, iti yaing kanakong katawan, amidahon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat keka, binyaning kalis karingkeyan disipulo nga na, kananye iti, ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakondaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti anting kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. I kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan meo igpa, ing banala kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambenang Leo ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalananga, ban kayabe ng Maria, imberhen induring Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, rin sablang apostola santo, at tinupad king malmong kaburyan ke kaban ng panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tuto kagom ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo yung grasyang parating ipayuna ng Diyos kimbyeta mo at akilala ring sablang bage sukat manatili aulaga. King panalangin tiro ng ginutang Jesucristo kaya katam.
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo. Parati kami kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggamangking alangangga. O Diyos, sa igpaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ng Ginoo, tabi parati kaya kayongan. At kekan timorin. Dahil tayo kimbalang meto yung kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kong po, Espiritu. This moment, this body and blood of Christ brings salvation to those who were saved. Dona nobis Nyoing ginutang Jesucristo, ingke katang bukod mong tune pibandyan king bie. Mapalad tamo itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas may ngaman mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo ay dala na katangan sana king bie alanangga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayan ng kuking at tsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git ki sa blambage, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat Paulina ning ngenim penandit, era ka atanggap ki sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Entumo, meto nga lang kupas sa kapigaganakan king pamaytas, kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mong Jesus. Pagkalam mo sana, king iting kalam, makasulong niya king kaligtasan mi. Pigkalob na naman ning pasabing lugod na. Tiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Luklok tapa po sagli. Kaba pong kareng mapila na announcement at tinta mo pong second collection ngeni para kiem pong obligasyon tamo king chancery. Makuyad pong kapabaluan. Kapiestan daring mikakapatad at taga Betanya. King July 29, 2026, Aldo Miyerkules. Pagmasusyan tayong kapiestan daring mikakapatad da San Lazaro, Santa Marta, at Santa Maria ning Betanya. Agkatan lapuring sabla ang makiyagum kimbanal a misa. Maganap po ing misa itang alas 5 ning gatpanapon, keti po king pisamban ning parokya. Ngini po ibigay kayo yung Statement of Income and Expenses for the period ending June 30, 2026. For June 30 2026, mika gross income tamo pong amounting to 367,333 pesos. O rin naman po rin kaya katamong operation and parish rectory related expenses. Operational expenses subtotal is 112,770 pesos, while our parish rectory related expenses subtotal is 34,773 pesos and 2 centavos. Therefore, our total operation and parish rectory-related expenses is 147,543 pesos and 2 centavos. Then, ipon total expenses sa reni malesla po from our gross income, giving us an excess from income over expenses amounting to 219,789 pesos and 98 centavos. Nung ka rin po yung 50% maging share na po ng parish fund, ita naman pong 50% po maging share na ng parish priest discretionary fund. And that 50% is 109,894 pesos and 99 centavos. Ngayon naman pumunta tamo ka rin kaya katamong parish funds available as of May 31, 2026, which is 104,663 pesos and 60 centavos. Tanem pong mika total expenses tamo pong amounting to 139,868 pesos, giving us a deficit of 35,204 pesos and 40 centavos. Tane pong iyata rin kay katamong miyayaliwang donations. Our share from confirmation is 10,000 pesos. Our 50% share for June 2026, as we mentioned a while ago, is 109,894 pesos and 99 centavos. At atintamo pong additional donation amounting to 11,231 pesos. Therefore, our total funds available as of June 30, 2026 is 95,921 pesos and 59 centavos. At yung pong ditak additional announcement, just for the information po rin sa BLA, as of July 14, 2026, we still have a deficit for our retablo roof projects amounting to 796,151 pesos and 50 centavos. Kaya kayo nga pong alansawang sasawop at susuporta kayong kaya katamong parokya,
Dakala salamat po kaya kayungan. Takalpon dakala salamat karena sa sao. Den pun detalye chula po kaya ang bulletin board tamo lawen nyo na lamo po ne. Ngani po ipresenta ko kaya kayo rin kaya katamong scholars for this school year at pasalamat la po kaya katamo kareng bulan-bulan tamong sa saop karela. Bangkanita naman po atinlan lupa ding scholars sa susopan nyo. Kulang la pa pong pito rin ulim pong this Sunday ren pong pito dumalan la pa keng screening reta pong hanggang mig-apply. So ren po rin mapilan kareng scholars susopan tamo pong mag-aral king kaya katamong parokya. Ngayon pong banwa, walula dapat din nang may patutudla yata rin atlo. Deta pong atlo, nandin la pala. Okay. Maya payabak po kaya kayungan. On behalf po of Good Shepherd Scholars, ipayabot ni po ing maragulo kapasalamatan king alang sawa yung pong sawop at suporta abibeyo kaya kami. Pasalamatan miya rin po inga pong ginuking grasya ng pegkalub kaya kami, kapamilatan na po din kaya kayong sawop. Dakala salamat po. Ngayon pong banwa, tintamong target 15. 15 scholars sa sopan tamo. So agkatang ko pong lumapit din kaya katamong lolo ang pon lola para i-bless tala po para kaniting Aldo. Pangatitala po uling mas kailangan ding panalangin. Talo. Lumapit na po king harapan. Kaya rin na po ning misa, ting kayo pong token, ibieda rin kaya katang seminarista. Titulula pong bale. House and lot. Yan po. Okay. Manalangin tamo. O Diyos, sa igpaming malugod, ikaying panibataning biye at ding sablang kalam, malugod mo kaming lilingapan karing balang pinandit timbyemi, at darala mo kami king kaganapan ng biye, kang Jesus ay anak mo at kapatad mi. Pasalamatan da ka para karing makapagmula lang kalam, di nga po ang pongingkong mi, ding sablang makatwa. Binye mo la kaya kami ban maging talatahid mi, king kapamilatan ng pamirakera, kaya kami, king kalam, king lalam ning lulwalas dang karanasan, at king kabyasnan na akam tanda kaya kaban ning banwa. Pasalamatan da ka king karelang pamipatuto, king manatili mong pamanantabi at lingap, king balang kapalyaryan at pamagbayo ning biyemi. Ipanalangin mi, bendisyonan mo langan, tula ang pong kapayapan, saya karing bunga ning kapagalanda, at tapat alugod ding pamilyara. Patatagan mo ing kapanaligan da, king makakayap mong pakalulo. Arapan ning kamalyan at kasalanan ning milaba sa panahon, maging maligaya lasana kayabe ring kakaluguran da, king biye at kakaluguran. Ikabos mo la, karing sablang panganib at dewakan, amalyaring labog king tagumpandang alanganggang kapayapan ang pontula king kayaryan mo. Tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Palakpakan tala po rin kaya katang apo ang pongengkong. Takal punta kala salamat. Yan ako po Mama Koken. Talakad tana po. Ingginuman tabi kaya kayungan. At kekan Timorian. Tanggapan niyo yung bendisyon ng mayupaya at malugod a Diyos, singig pa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi dahon umena kayo king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Magrasyan Domingo kaya ko nga po.